mana mana wabaye mana mana we. Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi ubuntu bwa Kristo Yesu bwiyongeranye ku buzima bwanyu. Turakunda ngene muri mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bw'Imana mu by'ukuri bubane namwe. Turashima Imana ku munsi mwiza w'umugisha duhaye. Haleluya. Mwe mutarakora subscribe mushishikare. Yesu abahezagire. Reka dusangire ijambo rigufi muri kino gitondo. Aho riri ku mutima wanje ryanditse mu gitabo cya Zekariya igice cya 3 umurongo wa 1 tugeze ku murongo wa 4. Maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'uwo marayika uhoraho na Satani ahagaze iburyo bw'iyonga mureki. Satani amaturezi umwanya wose amugabo mwumvize umumarayika uhoraho abari Satani ati ewe Satani uhoraho aguhane, uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane, mbega uyu sigishirira cokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma. Reka ndakubwire impuzu z'ubuhoma wari wambaye uri kuranumviza mu kino gitondo umwami Yesu aze kwambura. Kandi Yosuwa yari yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Uwo mumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati ni mu mwambura izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati raba ngukuye kugabitanya kwawe kandi ngira nkwambika imyambaro ishajije. Ijambo ry'uyu munsi umwami Yesu akwambika imyambaro ishajije, imyambaro ibereye abana b'ibwami. Haleluya. Imyambaro y'ubuhoma, imyambaro itariyo, imyambaro y'ibyaha. Umwami Yesu Kristo ndagusengeye muvandimwe, iyo mwambaro ntabwo kubereye. Umwambaro w'ishari, umwambaro w'ishavu, umwambaro w'agahinda mu mutima, umwambaro w'inzi, umwambaro wo kutababarira. Kasanga umuntu afise ikintu amaranye imyaka 20, imyaka 5, imyaka 10. Uwo mwambaro umwami Yesu awukwambure, akwambika umwambaro ushajije. Imana ikwambika umwambaro ubereye, umwambaro w'urukundo, umwambaro w'umunezero. Uwo mubabaro umamana umwanya wose umwambaro wawe. Mu gitabo cya Zaburi ya 30 umurongo wa 11 haravuga ijambo ryiza ngo azodukenyurura amagunira. Mwami Yesu agukenyurura uwo mwambaro w'agahinda ugenda n'uwo mubabaro. Mwami Yesu akwambika umwambaro ushajije, umwambaro ubereye. Haleluya. Amwambika umwambaro ubereye, umwambaro ushajije. Aravuga ati maze abari Yesu ati raba ngukuye kugabitanya kwawe kandi ngira nkwambika umwambaro ishajije. Reka nkwifuriza rino jambo umwami Yesu akwambika umwambaro ubereye, umwambaro ushajije. Umva reka mbabwire mugabo witwa Yesaya yarahanuye igice cya 1, igice cya 2, igice cya 3, igice cya 4, igice cya 5. Ageze ku gice cya 6 asanga ari umunyaminwa yanduye, asanga aranduye. Igice cya 6 umurongo wa 5 uravuga ngo maze ndavuga nti bonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi mba hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kuko amaso yanje abonye uhoraho nyene ingabo. Maze umwe mu baserafi aragaruka aza hondi afise ikara ryaka mu ntoki yokoje ikimano ku gicaniro ari inkoza ku munwa arambariye ati irikoze ku munwa wawe ahubwo abitanya kwawe ugukuweko icaha cawe kirahongewe. Haleluya. Urababariwe. Haleluya. Ndagusengeye ngo ikara ryaka umuriro nawe rize ku munwa wawe. Haleluya. Wiyambura uwo mwambaro w'ubuhoma ugendana. Umwami Yesu akwambika umwambaro ushajije. Umwami Yesu akishikara ryaka umuriro ku munwa wawe. Bene data biraryoshe, birasa neza iyo umuntu yambaye imyambaro ishajije. Utambaye imyambaro biraryoshe cyane. Yesaya 61 umurongo wa 10 avuga ijambo ryiza, aravuga ngo nzonezerwa cyane uhoraho, umutima wanje uvugiriza impundu n'Imana yanje kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza. Imyambaro ikubereye n'umwambaro w'agakiza kuko yanyambitse umwambaro w'agakiza akansesa hejuru ya umutamana n'umugororotsi kuko umukwe ashazisha igitsibo kandi no kumugeni asazisha utugenegene twiwe. Ndakwifurije kwambara imyambaro y'ubukwe. Haleluya. Haleluya. Umwambaro w'ubuhoma, umwambaro wuzuye ubucafu wose, umwambaro w'abana b'Imana. Ndakwifurije kwambara umwambaro ushashishe. Igice cya 19 umurongo w'indwi mu gitabo cya Kibyahishuwe haravuga ngo tunezerwe duhimbagwe. Haleluya. Tuhimbagwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bw'umwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Ndakwifurije kwitegura ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu
zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Impuzu zera zikayangana nivyo bikorwa byo kugororoka kw'abera. Ndakwifurije kwambara uyu mwambaro. Haleluya. Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Nivyo bikorwa byo kugororoka by'abera. Umumarayika arambariye ati andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi arambariye ati atayo majambo nayukuri y'Imana. Harahiriwe abantu batorewe kuzotaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Umva, ndakwifurije kuzaba muri abo bantu bazotaha ubwo bukwe. Abo bazaba bambaye imyambaro ishashije, abo bazaba basa neza, abo haleluya bazaba bambaye imyambaro myiza y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Bazaba bashajishije ukwera. Haleluya. Twifurije kuzabana n'abera muri icyo gitaramo. Igice cya 19 umurongo w'9 haravuga ijambo ryiza. Ninkubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga. Arambariye ati oya sigaho, ndumugura no mugenzi wawe kandi ndumugenzi wawe. Benaso haleluya bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana iba ariyo usenga kuko bashingira intahe Yesu baba bavugishwa na Mwemu. Bavandimwe, ndakwifurije rino jambo. Ndakwifurije ubuzima bushajije. Ndakwifurije kwambara imyambaro ishajije. Iyo myambaro abayambaye nibo bazotahabwa ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya. Hariho ubukwe, hariho ibirori abera bimirije. Hariho ibirori bizagakura abera bimirije. Amen. Turimirije gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Turimirije kuzaja kubana na Yesu. Yesu aguhezagire. Wambure uwo mwambaro w'ubuhoma. Ishavu ryambure, ububesha ubwambure, ubusambanyi ubwambure, ubwibone ubwambure, kwishira hejuru kwambure, ibintu umujinyi wambure icyo kintu cyose kitatewe n'Imana. Wambare umwambaro ushajije, umwambaro w'abana b'Imana. Haleluya. Haleluya. Wambara umwambaro uzaserukana imbere y'Imana. Wambara umwambaro uzoserukana imbere y'Imana. Pawulo yabwiye Abagalatiya ijambo ryiza, arababwira ngo haleluya, ariko ibyamwa bya Mwemu Yera n'urukundo. Urukundo niyo mwambaro kubereye, umunezero, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Ibyo birakubereye. Reka ndagusengere. Data, turifuza kuzakubona umunsi uzaza. Haleluya. Turifuza kwambara umwambaro ubereye abana b'ibwami. Mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu turagusabye, turagutumiye. Haleluya. Turakeneye kwambara imyambaro ibereye abana b'ibwami. Urakoze cyane. Udushoboze mwami wacu. Udushoboze mwami wacu. Uduheze kwambara umwambaro utabereye. Utwambika umwambaro gakiza, utwambika umwambaro ubereye. Izina ryawe rihimbazwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.